українською водою. Ne demek bu? Ne demek? Ben gerçek aytsam eşitmegen edim daha, yolda edim o vakitte. Şimdi peyda oldu Şimdi bu haber. sizin malumattan eşittim. Ben belesem o devletçilik bu deputatlarda yok. Devlet hakkında düşünmüyorlar. Devlet statusunu su taşıgan kanallardan almak mümkün değil dep sayam. Ben belesem bir gün içinde ular geri kaytarırlar bu kararlarını ederler. Erol Bey, siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu kararga nasıl şimdi Kırım Tatarlar bakmalı? Ну, во-первых, я тоже не знал об этой новости, вот сейчас узнал у вас. И вообще это удивительный, конечно, факт, если это свершилось. Потому что вода – это единственный ресурс, который еще был государственным вообще. Вот остальное – газ, уголь, оно уже как-то приватизировано, было частным. Единственным ресурсом, который оставался еще государственным, это была вода. И почему именно сейчас они решили приватизировать Каховское и водохранилище, да, и канал для того, чтобы начать поставку воды на оккупированную территорию. Ну, естественно, я этого не поддерживаю, как и большинство крымчан, крымские татары и украинцы. А давайте сейчас подключим народную депутатку Украины, фракция «Слуга народу» Ирину Верещук, которая с нами на прямой связи. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот стало известно от вашего коллеги из «Слуги», из «Голоса» Ярослава Юрчишина, что сегодня в законопроект 2831.1 от авторства депутатов «Слуг народа» из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исключили управление Северокрымским каналом и управление главного Каховского магистрального канала. Соответствует ли это действительности для начала? Ну, я не знаю, чи це дійсно достеменно так, тому що, можливо, пан Юрчишин більше знає. Однак я дійсно знаю, що зараз розробляється певний перелік, але він розробляється не парламентом, а Кабінетом міністрів, як відповідно до законодавства і має бути. Ми справді сьогодні розглядали відповідний законопроект, і якщо я правильно пам'ятаю з пам'яті, повернули на доопрацювання. Угу. Но так или иначе, правильно ли я понимаю, в случае, вот если... Алло? Да-да-да, слышите? Алло. Дуже погано чую. Алло, а сейчас? Так, але дуже погано чути. Правильно ли я понимаю, что если этот законопроект будет принят, то теперь какие-то приватные инвесторы смогут выкупить эти предприятия и потом в результате просто подавать воду в Крым или продавать ее просто? Ну, дивіться, ви ж самі сказали зі слів пана Юрчишина, що це перелік об'єктів, які не підлягають приватизації. Да. Якщо вони не підлягають приватизації, то яким чином приватні інвестори зможуть подавати воду в Крим? Да, новость в том, что их исключили из перечня предприятий. Об'єктів, що не підлягають приватизації. Да, но новость в том, что как раз-таки эти предприятия исключили из перечня предприятий, не подлежащих приватизации. В этом-то и новость. Їх Как не так? могли виключити, тому що ми розглядали лише закон як основу. Тобто там немає жодного переліку. Перелік формує Кабінет міністрів, і це лише той процес, який починається. На сьогодні це неможливо, тому що немає звідки виключити. Закону ще немає. А почему, собственно, вот все-таки я бы хотела уточнить, но почему тогда возникает вот такой законопроект, и все-таки есть, наверное, какой-то перечень, раз о нем говорит Ярослав Юрчишин, который находится в этом антикоррупционном комитете? Але такий перелік і був. Він на сьогодні є розроблений і розроблявся у минулі роки. Просто зараз, якщо ви пригадуєте, у 9-му скликанні ми, власне, проголосували закон, за яким дозволили приватизацію. До речі, він зараз знаходиться в Конституційному суді на конституційність. І може так скластися, що суд визнає неконституційним цей закон. До речі, я тоді ще говорила, що не потрібно приймати такий закон, яким ставити, так би мовити, під знак питання багато державних підприємств, які можуть потім, а в тому числі і таке підприємство, про яке говорить Юрчишин, не потрапити до переліку. І ми змушені будемо в ручному порядку вирішувати це питання. Отже, зараз ми маємо дійсно ситуацію, яка є, і точно не є загрозливою, допоки ми не побачимо реальних, формальних, так би мовити, ознак,
що таке підприємство може не потрапити. Я вам обіцяю, що якщо, і не тільки я, напевно, багато депутатів в парламенті, що якщо, не дай Бог, таке підприємство не потрапить в перелік, зробимо все, щоб воно потрапило. Мгм. То есть правильно я вас понимаю, что, да, что вы от фракции «Слуга народа», как народный депутат, и ваши коллеги против поставки воды, каким бы это ни было образом, на территорию временно оккупированного Крыма? Абсолютно. У нас немає підстав, щоб ми зараз постачали воду і в майбутньому, допоки не буде деокупації Криму Російської Федерації. Дуже дякую вам, Ірина Верещук, народна депутатка України, фракція «Слуга народу», була з нами на прямому зв'язку. Не аңладыңыз бұл сөздерден? Men de bir şey anlamadım ama Irina Vereshchuk aytkanına göre o leyha olarak bekim vardır, bekim daha yokturdur da. Мгм. Ama kabul etmediler dedi. Çünkü yukarı şurada kabul etseler kanun olarak bu gerçek olup çıkar. Ama biz şimdi men misal için de sonuna anlamadım ne oldu. Ama böyle obyektlerin bu spiskadan almağa olmaz. Не, çünkü o айтқанына көре да жедвелер тізіле екен, да, böyle bir жедвел жоқтыр оның білдіргеніне көре. Bilmeyeyim ne aytmağa. Ya bu mesele Men belesem evge kaytkan son bir iki malumat kıdırıp taparım, okurum. Akşam bir şey anlaşılır. Ama bunda oturup nasıl anlayacağım? Bizde Yaroslav Юрчишинен bağlanırmız ve onun tarafında dinlerimiz bu haberini. Erol Bey, ya sizin düşüncenize göre bu ne için şimdi peyda ola bu Kırım'a su beruf meseleleri? Kayda olar şimdi peyda ola bu Sluga Народу olsun, Zelenskiy'nin etrafında sizince bu mesele müzakere ediliyor mu? Ну, во-первых, этот вопрос начал актуализировать новый премьер-министр сразу после назначения Шмыгаль. Естественно, этот интерес, он лежит только у россиян. Это возобновить водопостачание в Крым для того, чтобы содержать свои военные объекты. Я уверен, что там о людях в принципе никто не думает. А удивительно, почему наша власть настолько ведома, а вот кто им ставит условно задачи, ну, это такой вопрос открытый. Но я уверен, что они встретят достойное сопротивление в плане данных вопросов по поводу водопостачания в Крым. И там много технических вопросов. В принципе, даже если этот разговор, этот вопрос обсуждать, каким образом, как заключать договора, как вести расчеты и прочее, прочее, он и политически неправильный, и технически невыполним, этот вопрос. Қантеті мерақлы меселе, чүнке Қырымға су бермек хере бағлы бір қарар қабыл етілежек olsa бір весиқа имзаланмалы да, yani nasıl yazacak? Nasıl yazacak ekler? Поставляем воду в Республику Крым Российской Федерации, деп yazacaklar. Ya da временно оккупированная территория, деп yazacaklar. А білесіз, насыл мерақлы бір меселе олды, сіз білесіз, шымды АТР телеканалының баш мудирі Әлинур Ислямовға қаршы ишғалжілер, яғни дава юрсете шымды ишғал етілген Қырымда. Ве анда ішті блокаданың бағлы дава, ве демек 2015-16 сенесі, 15 сенесі, мен ялнышмасам, Украинаның мұнда болынған Укрэнергосының ишғалжілер бөле бір весиқа имзалай, электрика беру весиқасына. Ве анда олар білесіз не яза? Қырым-Украина язалар. Yani Kırım Muhtar Cumhuriyeti değil, Kırım Cumhuriyeti Rusya'ya ait sanki Kırım Cumhuriyeti değil. Sadece Ukrayna Kırım, sanki dersin Kırım ayrı bir devlet Ne yazıyor. sizge ne bizge. Ne sizge görüyorsun nasıl çare yaptılar, nasıl yaptılar? Bunda da kıdırarlar ama ben belesem Erol doğru ayıttı. Özlerin arasında, deputatların arasında çokluk tapamazlar. Deputatlar karşı çıkarlar dep belliyim. Екені де, егер мисали оларақ Украина үкіметі Қырымға су берме қарарыны алacak olsa, sizin düşüncеңізге көре, мұнда болынған фаалер, сіз olsun, başka Kırım Tatarlar olsun, Ukrayniler olsun, vatanperver Ukrayniler ne yapacaklar, ne yapmalılar? Ну, сложно сказать, но действительно будут препятствовать этому подаче воды в Крым. Я не знаю, какие это именно будут действия.
Возможно, будет блокировка канала, возможно, будет блокировка дамбы, насосных станций и прочее. Под офисом президента, наверное, будут акции проведены. Но я уверен, что этого не допустят. Путин sizin düşüncеңізге көре Қырымға су берілуі үшін не япа біле, насыл әрекетлеріні gerçekleştire біле, не қадар мұйым оның үшін бұл мәселені чезмеге. Bütün andan eşitken malumatlarımız bundan çıkar. Onu güçlerinden, onu taraftarlarından. Yazıklar olsun ama Ukrayna'da çok onu taraftarı. Biz istegenimizden daha çok. Мгм. Biz bilgenimizden de çok. Bundan çıkan emirlerin bular amelge geçirmeye tırışalar. Я насыл емірлер мисал оларақ Путин sizin düşüncеңізге көре бұл мәселені саяси жеттен чезмеге тырышамы, я да қаба көветте қолана біле. Putin degende bir şeyini olmaz demek olmay. Olabilir, güçte kullanabilir. Dünya kollarına kattı urmay. Sanksiyalar yeterli derecede değil. Onun için bunu olabilir güç kullanmakta onun tarafından. Ролбе, я sizin То, что касается Путина, там вообще сложно что-то прогнозировать. Человек показал, что он готов на противозаконные любые шаги. Это и захват территории, и убийство граждан другого государства. Мне даже кажется, может быть, вот эти все периодически всплывающие вопросы по поводу возобновления водоснабжения Крыма, это своеобразный такой срез мнений, какое сейчас у населения бытует здесь в Украине. Я думаю, что то есть, если они поймут, что политическим путем невозможно возобновить эту подачу, я не исключаю, что они будут на какие-то более радикальные меры идти, это я в плане имею в виду, так и захват дамбы условно, и опять-таки заброс своих каких-то военных военный захват Херсонской области. Я даже такое допускаю. Мгм. Потому что Путин, он человек, как его характеризуют, в принципе, упертый. И если он пошел, мы же видим уже на протяжении 6 лет, что дипломатически с ним договориться практически невозможно. Он навязывает свое. Поэтому, если уж очень актуален, а он на сегодня уже актуален в Крыму вопрос водоснабжения, мы видим, что все водохранилища у нас пересушены, воды практически нет. То, что они там бурили скважины, пытались откачать воду, от этого только негативные последствия. И также вопрос водоснабжения по Крыму не решается таким путем. Поэтому я не исключаю ничего со стороны Российской Федерации. Я же говорю, даже такие радикальные, как захват новых территорий. Бұнен бері олар, яғни Русия, Кремльнің эмірінен сізге де жинайы дава açılды işgal етілген Қырымда, сізні терроризм де қабатлайлар, мен yanlış болсам. Добро. Şimdi nasıl sizin davanız алып барыла, насыл кете? Ну, сейчас больше нигде они обо мне не возобновляют этих. То есть на меня заведено уголовное дело. Они подали меня в розыск Мгм. федеральный, международный. Ну, нужно подключать адвокатов и заниматься этим вопросом, естественно, не в российских судах, а в международных, европейских. Ama dava şimdi toxtatıldı mı, buzlatıldı mı, ne oldu? Yani sizni tapmagan же олар şimdi bir şey... Да, ничего не делают, пока меня не нашли. Может, придумывают какой-то новый сценарий. Ведь меня и тогда не было физически на территории полуострова Крым. Не знаю, но пока на сегодняшний день приостановлено. У меня нет никаких новостей Мгм. с этого фронта. Ya sizin haberiniz var mı sizge karşı şartlıq bergen insanlar kim edi? Yani bu dava boyunca sizge Yok. karşı söz bergen. Haberiniz yok, Yok. kim edi? Мгм. Çünkü biz sizden geçen sefer laf etkenimiz vaxtda biz... Да, я помню наш разговор, да. belki de endi haberiniz olgan. Тот человек-переговорщик, он еще пока
мистер Икс. Да, aydınlatmak Да, еще mümkün değil. пока я не думаю, что надо его озвучивать. Ләкин etrafınızda olған insan malum. Anladım. İlmi мұны siz білесіз, 1 июль күні işgal etilген Kırım'da Ruslar kanunsuz referendum ötkerilecekler. İşte bu prezident, onun prezidentlik müddetlerini lahu etmek için. Yani eğer anayasaga değişmeler kabul edilse, Putin en azından 2036 senesine kadar hakimiyette hükümet başında kalacak. Referendumnu көз önüne alacak olsak, sizin düşüncenize göre Kırım Tatarlar, ne kadar Kırım Tatarları anda iştirak edebilir, iştirak edecekler mi? Men belesem saylauda iştirak etken kadar bekim iştirak eterler. Bekim o kadar da iştirak etmezler. Men beliyim tap o kadar katı sıkmazlar. Bu çünkü saylav değil, yerli deputatlarını saylamayacaklar. Tek anayasaga değiştirmeler geçirecekler. Bir geçer deyip tap o kadar baskı yapmazlar diyeyim. Birincisi, ikincisi bütün semiydeşlerime ve Kırım Tatarlarını destekleyen insanlarga, Ukrayna'nın tarafdarlarına ricada bulunmak isteyeyim. Barmamaga bu referendumga. Nasıl saylavga barmadık, kimsege bir şey yapmadılar, olamadılar. Bu sefer de bir şey neticede yapmazlar. Ama baskı yapacaklar. Evet. Baskı yapacaklar. Büdjetten aylık algan insanlarga, devlet işlerinde çalışkan insanlarga, iş adamlarına bir baskı yapacaklar. Ya zorlasalar öyle olsa vatandaşlarımızga ne yapmalı sizce? Barmamalı. Добро. Но все равно они, я думаю, получится у них создать картинку. Как Ильмяга сказал, это будут и госслужащие, и студенты. Какую-то картинку они создадут, но это будет всего лишь картинка, потому что, как и предыдущие выборы, ведь по сути у них присутствия или голосования как такового нет. Они просто напишут опять 98 или 96% при необходимых 51 для принятия этих поправок, да, у них будет почти 100% явка. А не için оларға muhim bu картинканы göstermege? Но этим самым они показывают то, что Путин еще пользуется авторитетом, популярностью, доверием своего народа. И в Крыму обязательно напишут высокую процентную явку, потому что у них дело принципа. У них же по их идеологии Крым вернулся в родную гавань, значит, все счастливы. Поэтому, я думаю, будет именно так. Руководителям всех предприятий поставили задачу проконтролировать своих сотрудников. Они обязаны прийти, сфотографировать свою отметку и показать своему начальнику. А начальник будет отчитываться своим начальником. Bu kayda? Малюмат интернеттен. Ya öyle olsa mesela olarak eğer barmasalar bizim vatandaşlar nenen olar korkutalar, işten çıkarmak. İşten çıkarmaktan, aylık azlaştırmaktan ve ilahire. İşten bağlaştı. Ama men eminim bir şey yapıp olamazlar. Geçken saylavlarda da bir şey yapmadılar. Ondan evvel olgan saylavlarda da bir şey yapmadılar. İnsanlar %95'e bir barmay saylavga. Махныз, менде böyle sual. Ne için sizin düşüncenizge göre Putin bu gibi anayasaga değişmelerini teşebbüsünde bulundu. Değişmeler kırsetmesi teşebbüsünde bulundu ki zaten o birkaç yıl evvelsi Medvedev'nin beraber yapkanı gibi onun yerine ayrı bir insanını koyup ve hükümetle hala da normal şekilde idare etmeye imkanı var idi. Ne için şimdi o böyle hareketini yapmak teşebbüsünde bulundu? Nenen bu bağlı? Rusya'nın tarihine baksanız bir tane yol başçısı da tapçarlar vaxtlerinden olgen son yaxşı angmaylar bir tanesinde. Bunu da ele bitecek. Onun için usti olgence bu işin bu vazifeni sahibi olmağa. Anlatıp oldum. Anladım. Fakat o bunu anayasaga değişmeler kırsetmeyip de yapabiliydi. Yok, anda rakirovka yapmak gerek.
аңнатмақ керек инсанларға. Ама шында обнуление yapsalar, оны ақы бар devam etmege. O devam edecek. Onun için ben belesem ozu düşüngenine göre olgence vazifemde bulunayım da, çünkü çıkargan son ille uğrayacaklar, tepecekler, yok edecekler. Мына Қырым Қайтарұлы ақында лаф еткеніміз вақыт жоқ сылары айта ки, мына Путин өлсе, анда акимиет денішсе, бізге деоккупацияны yapmak да қолай olur еді. Сіз бұны насыл бақасыз? Сізінше бұл бойлы сабыр еткен бір саясет дегіл ме? Мына отырып беклемеге Путин өлежек те, анда саясет денішечек те, режим денішечек те, соңыра біз күчлерімізді топлап Қырымны қайтарacakмыз. Нет, ну, с уходом Путина, естественно, эти процессы бы продвигались бы достаточно успешней. Но это не значит, что если он остается при власти, нам нужно бездействовать. Ведь, вот дополню предыдущий диалог, он просто не прошел испытания властью. У него все по классике. Человек, получивший власть, он стремится к абсолютной власти. И это в том числе и его амбициозные пожелания, и его безопасность. Потому что сколько он будет еще до 1936 года, условно, еще 2 срока пробудет при власти, значит, он неприкосновенен в своем государстве. Это его безопасность. Ну, просто так или иначе, вопрос деоккупации будет решен, справедливость будет восстановлена, но, опять-таки, повторюсь, с уходом Путина этот процесс, на мой взгляд, был бы гораздо реализован эффективнее и быстрее. Я бы сказал, мен айтар едім, может быть. Не үшін? Belkim ele olur ama olmamak da mümkün. Rusya'da Putin'in taraftarları daha çok ve onlardan biri olabilir onun yerine. Ondan sonra ne kadar Ondan sonra Allah bile nasıl soyu gelecek. Misal için şimdi anda hareketçilerin arasında öyle Kırım'ın kaytaracak soyu görünmüyor. Ben görmeyeyim, ben bilmeyeyim, tanımayayım. Onun için bekim vardır ama çok değiller. Belki öyle olsa buna bağlanmamak gerek. Ben de öyle sayam, bağlanmamak gerek. Sanksiyalarını güçlendirmek gerek. Sanksiyalar çalışmasa daha güçlendirmek gerek. Yeterli derecede olmasa daha güçlendirmek gerek. Ve güç kullanmağa da hazırlanmak gerek. Harbiy kuch. Evet. Мына бақыңыз, біз көреміз ки, яғни Путиннің әрекетлеріне көз өгіне алсақ, оның акимиетте болуыны көз өгіне алсақ, Қырымда yapılған репрессияларыны ве халықара құқыққа көз ташламағаныны ве құлақ асмағаныны көз өгіне алacak olsақ. Nasıl это Путинні сіздің түшінжеңізге көре халықара ақ мейданына кері қайтармақ мүмкін? Так, как-то... Эльмияға, ну-ка вы скажите свое мнение. Putin бұсыз де қайтар ve қалыр өзінің yerinde. Ben belesem şimdiki referandum bir neticeleri onun tarafına olacak. Evet, şüphe yoktur. Ama gene de bakınız, biz көреміз санкциялар siz ayttınız, халықара құқық ayttınız ve bunun çalışkanını da biz bir jetten көреміз, fakat yeterli derecede değil. İşte sizin düşüncеңізге көре Путинні вернуть в международное правовое поле. Nasıl mümkün onu bu meydanға қайтармаға? Nasıl etip onu mümkün халықара bu kararlarını yerine getirmege, mecbur etmege? Putin sağ olganda ve akıllı yerinde olganda kaytmaz. Ne yapsan da kaytmaz. Bunu mecbur etmege mümkün değil. Ben öyle duyam. Onun için onu ya da işten, vazifeden boşaltmak gerek ya da o ölmek gerek. Я siz nasıl düşünüyorsunuz? Ну, как Эльмияға сказала, только усилением санкций и, наверное, какой-то усиленной изоляции, чтобы это еще больше чувствовали на себе граждане Российской Федерации, чтобы пробудить в них желание к изменению государственного строя и своего правителя. Но это все через международные сообщества, путем договоров с другими государствами. Усиление санкций, так или иначе. Просто до такой степени довести. Они-то, в принципе, чувствуют,
граждане России, но просто пропаганда с их каналов льется не переставая, поэтому им кажется, что они при этом становятся сильнее, что санкции им наоборот на руку, улучшают и развивают их экономику. Ну, просто, наверное, надо развенчать эти мифы, чтобы каждый или большая часть осознала, что их руководитель, их государство наносит в первую очередь вред им и будущим поколениям своей страны. Bu teşviqat машинасына көз өгіне алacak olsak zor ama imkansız da değil деп düşünüyorum. Keliniz növbetdeki meselемizге geçecek. Bu 26 iyun күні. Saygılı arkadaşlar, siz bilesiniz ki 26 iyun күні Халқара Кырым Татар Байрақ күні qayd edilecek ve biz endi bir kaç haftadan beri bu meseleni bizim studiyamızga teşrif buyurgan musafirlerimizle muzakere etemiz. Hususan Kırım Tatarlarla muzakere etemiz ve demek anlatamız ne olacak ya da bizim suallerimizge cevap verirler. Bu gün nasıl tedbirler, nasıl teşebbüsler endi olacaktır. Men bilem siz bu işle uğraşasınız, yani bu işle uğraşan gruppa teşkil edildi, iş gruppası, siz sanda kiresiz, doğru mu? Son tarif etiniz bizge. Ne olacak 26 iyun günü? Her yıl yapkanımız gibi bu yılda bir şeyler yapacağımız. Biz Bir şeyler degende. bir şeyler degende şimdi açıklarım yavaş yavaş. Haydi dinleyin. Biz bir müracaatla kirdik Министерство закордонных справ, Тыш İşler Bakanlığına müracaatla bulunduk, kirdik ve istedik onlardan hepsi Ukrayna'nın elçiliklerinde ya da Ukrayna'nın посольстволарында, başka devletlerde Kırım Tatar bayrağını kotermek ve deokupasiya olmaganca düşürmemek. MZS kabul etti, razı oldu bizden ve tarkatacağımız hepsini birer tane koterilecek bayrağını ve ben belesem çoksu koterecek. İkinci daha bir ona benzegen mesele Fastov şehrinin yolbaşçısı, mer vazifesini becergen insan bizge teklifle çıktı ve biz razı olduk. Son meclis reisi onun beraberlikte Ассоциация городов Украины деген teşkilatga müracaatla çıktık ve Ukrayna'da hepsi istegen şehirlerin memuriyetleri özünün binasının aldığında Kırım Tatar bayrağını koterecek. Şimdi bir 30 tane razılık bergen şehirlerini bilemiz. 130 şehri. Yok 30. 30. Күн-күнден çoğlaşacak. Bir 50-60'a yakın barar. Bunların arasında oblast şehirleri var, kiçkenece şehirler var. En çok nasıl vilayetler koşulacak? Karışık. Чернигов'tan var, Lvov'tan var, Odessa'dan var. Karışık. Böyle birde birini ayırıp olamayım. Bundan başka her bir Kırım Tatar yaşagan yerinde Kırım Tatarlar endi yanı yerlerde yaşagan büyük şehirlerde, oblast şehirlerinde merasimler geçirecekler. Kayda miting, kayda avtoprobeg, kayda bir konferensiyalar, konuşuvlar ile bilgimiz var. Bundan da başka Kiev şehrinde birkaç tane merasim olacak. Yukarı şurada Togerek masa olacak. Avtoprobeg olacak. Kiev sokaklarının. Avtoprobeg'de ne kadar araba iştirak edecek? Her yıl 30-35 tane iştirak etti. Bu yılda bekim 50 olur. Balalar teşkilatı, Kırım ailesi degen teşkilat, balalar resimi, konkurs детского рисунка Mi Prapor degen konkurs ötkazecek. Bundan son büyük bir bayrak yasatkan edik birkaç yıl evvel. Bu bayrakın Krещатик boyunca yürüyüş olacak ve onun neticesinde avtoprobeg de kelip koşulacak ve kichkene bir miting yapmaga koz aldında tutamız. Pandemiya
кірішсе деңішулер yapmağa hazırmız. Сонымен да böyle bir şey içtim, böyle bir şarik, bir top. Onu unuttum айтmağa, onu Bekim Erol aytır. Erol Bey, sizden soracak idim. Siz Kırım Tatar gençleri sırasına kırıyorsunuz. Gençler ne teşebbüslerde bulundu? Ne yapacaksınız? Onu teklifi. Onun için ben Sizin kaldırdım onu. dinleyin. Да, ну, хотим попробовать в этом году реализовать на огромном воздушном шаре, поднять над Майданом крымско-татарский флаг. Мгм. Если погодные условия, а именно ветер, этому не воспрепятствует, то именно так все и будет. Должно быть зрелищно достаточно. Если же будет ветер, то надеемся этот флаг не поднимать в воздух, он просто будет накачан газом. И на нем будет нанесен крымско-татарский флаг. Balaban olacak mı? Nasıl olacak? Korunacak mı? 24 метра высотой, 17 в диаметре. Достаточно большой. Мгм. Сам шар, он цвета украинского флага, а будет поднимать наш крымско-татарский флаг. Плюс еще знакомые крымские украинцы, они там от себя хотят как бы сделать, я не знаю, насколько это... Но тем не менее рассматривается такой вариант, что еще будут на Днепре во время прохождения автоколонны проезда мосту. по мосту через Днепр, да, они там еще что-то хотят от себя на водных катерах, либо скутерах с крымско-татарскими флагами, что-то там это сделать такое, более, добавить зрелищности. Все. Koronavirus kırışmek mülkün biz hazırmız açık değiştirmege mitingni ve balalar resimlerini. Hı hı. Başkaları ben belesem koronavirus ona karşı olmamak borçlu. Bu her şey yaxşı. Ben şunu soracağım. Bu tedbirler, aksiyalar çok Başka güzel. meselege geçmezden evvel Yok, geçmeyeyim. Başka mesele mi? insanlarga aytmağa istedim. Hı hı. Şimdiden başlap malumatların öğrensinler, baksınlar ve vaxtları, dakikaları hepsi ille matbuat vasıtasından bildireceğimiz ve nasıl tedbirler 26'sına kadar kararımızdan beraber yetip barsalar hepsi tedbirlerde iştirak etmeye teklif ettim adamlarga. İsteyim olar kelgenlerini, betlerini saklamasınlar, özlerini saklamasınlar ve bir prичиналар kıdırmasınlar. Bu zaten böyle bir protesto değil de barışık bir aksiyası ve onda bir... İki tane kunumuz var. Bir tanesi Matem kunu 18 Mayıs, bir tanesi bayram dayın kaydetemiz bayrak kunu. Onun için ona da barmak borçlu, her bir özünü Kırım Tatar saygan insan buna da barmak borçlu. Herhalde sizin düşüncenize göre bizde öyle oldu ki siz 18 Mayıs'ını hatırladınız. Bizde öyle oldu ki adet mi oldu ne oldu bilmeyeyim. Bizden Kırım Tatar halkının temsilcilerinin hakimiyet vekilleri böyle günlerde görür. Belki bugün de bir planlaştırılgan bir hakimiyetle görüşüleriniz olacaktır. Belki de bugünden istifade, bugünü kullanıp bizim halkımızın geleceği için mühim olan lozunglarını seslendirmek gerek. Belki de bugün de talaplarını öge çıkarmak gerek. Nasıl düşünüyorsunuz? Şimdiki dakikaga otogerek masa olacak. Yukarı şuranın binasında bir de bir salonlarında. Hı hı. Anda istegen milletvekili kelmege hakkı var. Birkaç tanesini davet edeceğimiz evet. Şimdiden bilgen, bizim desteklegen milletvekillerini. Ama kalganların da hakkı var hepsinin kemege. Anda bizim temsilcilerimiz birkaç adam ille olur ve siz aytkan şeylerin seslendirmege ben belesem çare de olur. O olsun bizim kanunlar meselesi, doğru mu? Üç kanun. Üç kanun meselesi. Erol Bey, ya siz nasıl düşünüyorsunuz? Belki de hakikaten bu günü kullanıp hakimiyetke karşı bizim talaplarımızı seslendirmek gerek. Her şey şarkılarla olmaz ki. Doğru, это правильно говорите. Конечно, надо
С повестки дня при любых возможностях, при любых случаях, и не обязательно это должны быть именно наши дни, да, национальные какие-то, или траура, либо праздника, и на государственных днях праздничных Украины. Везде нужно озвучивать наш вопрос крымских татар и деоккупации Крыма. Nasıl koruyorsun bunu Kırım Tatar gençleri temsilcisi olarak? Bugünkü akimiyet Kırım Tatarlarga nasıl baka? Bizim meselelerimizni çözmege istekleri var mı? Nasıl siz bu meselelerini koruyorsunuz? Ki siz Mustafa Ağa'nın yardımcısı da olasınız. Belki de onun yanında bulunan insanların söhbetleriniz de oladır. Koruş edersiniz, laf edersiniz. Ne işitesiniz, ne aytalar sizge? Ну, все познается в сравнении. Если мы будем сравнивать с предыдущими прошедшими годами, да, то сегодня, безусловно, у нас есть в этом плане успех. То есть у нас больше есть понимание у населения, у украинцев. То есть у них уже не возникает такого острого антагонизма, когда мы говорим про крымско-татарскую автономию, да, или национально-территориальную автономию. Но, тем не менее, именно в этом вопросе нужно продолжать работать, чтобы у людей было понимание, что вообще из себя представляет, что подразумевает и чего мы хотим. Вот это вот нужно разъяснять, этот вопрос, в нем ничего страшного нет, просто нужно больше вносить его в массы, чтобы у каждого было понимание. Но это понимание у власти сегодня есть? У власти в том числе. У нас даже как бы во фракции зеленых, так условно назовем, да, много народных депутатов, которые достаточно положительно смотрят на все эти возможные или нами лоббируемые изменения и в Конституцию, и принятие законов про коренные народы Крыма. Просто нужно доработать до того, чтобы не вынести этот вопрос условно в Раду, да, и не собрать необходимое количество голосов для принятия данного закона или для изменения в Конституцию. Нужно подготовиться до такой степени, чтобы у нас все эти вопросы были положительно решены, то есть приняты. Yani kendi anlatmak gerek diye aytamiz. Anlatmak gerek. Hem de Bu anlatmak gerek. birinci insandan başlap, prezidentten başlap. Bakınız bana demek Erkun olmasa da haftada birkaç kere Sloga Народу Fırkası'ndan milletvekilleri geliyorlar. Ve biz onlarla laf etemiz, çeşit sorularını veremiz ve elbette ki anayasaga değişmeler meselesini de soramız biliriz. Birkaçı geldi, endi soyadlarını hatırlamayım, lakin onlar menden soray. Toxtanız bu nedir? Men eşittim ama ne olganını bilmeyeyim. LDNR'de anda separatistler var edi. Nasıl bir şey isteysiz haberim bile yok dep aytты. Keçinlere kelgen bir Sloga Народу Fırkası. Men deyim, toxtanız sizde anda parlamente Kırım Tatar halkının vekilleri var. Siz onlarla laf etmeysiniz mi? Konuşmaysınız mı? O diye yok, men onlarla konuşayım, laf edeyim. Lakin vakitim olmadı işte bu meseleni müzakere etmeye. Ki bu öyleleri anda galiba çokluk. Çoklar gerçekten de. Bilmegen soyu, anlamagan soyu. Men endi birinci kere dugul aynen bu sualga cevap bergenim. Ama her sefer bir türlü senaryo ola. Kelleler bir şey bilmeyip, bizim 2 yılımız kite ularga anlatmak için. Ne, gradatsiyaların laf etmeye. 2 yıldan son ular başlayırlar anlamaga ve desteklemege hazır olganda çoklukları kalmay. Son sesleri yetişmey, son vakitleri geçip gide, başkalarını saylarlar, gene başından başlana. Gene bir şey bilmiyorlar ve devamı aynı. Anlatmak gerek dep aytасыз. Nasıl? С помощью вашего, в том числе телевизионного канала. Buzge işini yükleysinizmiş. Нет, я говорю в том числе. Şaka ettim, evet. Bu bizim de işimiz mi? Ну, наверное, для того, чтобы этот процесс все-таки каким-то образом ускорить, наверное, нам надо тоже со своей стороны данные проекты, выражусь так, пустить в массы. То есть их нужно разместить где-то, чтобы люди читали, ознакомливались. Потому что, получается, мы сталкиваемся с тем, естественно, всех не убедить, но тем не менее есть такие вот активисты, да, которые нас поддерживают. И в той же среде есть активисты, которые, как вы выразились, либо впервые слышат, либо не до конца понимают
Вот ну, нужно разъяснять, нужно, может, даже отдельную программу вам для этого выпустить. Ya biz zaten bu haqda erkin tarif etamiz ve bu meselelerini soraymiz. Может быть, нужно не только разъяснять, возбудить интерес, потому что тот, кто хочет знать информацию, она всегда для него найдется. В интернете обязательно можно найти все, что их интересует о крымских татарах. Если они не заинтересуются, конечно, информация всегда будет проходить мимо. А если интерес проявят, любой маломальски грамотный, знакомый с компьютером человек найдет и ознакомится с любой информацией. Мында да менің түшінжеме көре мұйым олған шей бұл истеклер сырасында бұл президент Владимир Зеленскийнің истеги. Чүнки ким Слуга народу фирқасындан милlet векілерінен бізлаф еткеніміз вақыт олар мана не айта, олар чоқлық олса да чоқлары кенеде бізге ярдым етелер. Базылары анламайлар, ама чоқлары бізгіні дестек етелер ве рей бережекміз деп айталар. Олардан бірі мен күчік бір анонс берейін. Бүгін Prime программасында Василь Мокын олажақ Айдар Муждабаевның программасында ве о, яғни анаясаға дестеклеген бойлы милlet векілерінден бірі сейретмеге ұнытмаңыз ве о олсын башқалары олсын дестек етелер. Фақат олар не айталар? Президент кірсетсе, юқары шыраға біз рей берерміз. Яғни оларның сөздеріні башқа тілге чевережек олсақ, мантық тіліне чевережек олсақ, әршей Зеленскийнің қолында. Біз іште Зеленский кірсетсе, дестек етерміз деп айталар. Гүлсім, ер вақыт өлі. Біз от кечкен депутатлардың арасында Порошенконы фирқасына кіреді біздің векілеріміз. Істейдік Порошенко кірсетсін деп. Ондан евел істейдік Ющенкодан, ондан евел істейдік Кучмадан. Епсінен иш алып барайдық, бізде аңнаймыз мына бұл ерчігіні президент кірсетсе кечер. Ама башқа кім олса олсын депутатлардың арасындан башқа адамын адынан кірсетсең кечмейжек, кечіріп оламай жақлар. Пек яқшы оны аңнаймыз ве бүтін әрекетіміз де оңа направлено. Зеленскийнің мерағы бар ма? Ну, естественно, потому что он же объявил о том, что при офисе президента будет создана рабочая группа по вопросам крымских татар. Амада тізілмеді ғалиба. Ну, он только объявил 18 мая. А создана она или нет, по-моему, еще нет. Да, но также говорили, что она будет создана в течение недели. Всего месяц прошел. Всего. Уже. Да, и в эту группу, в состав этой группы должны входить в том числе крымские татары. Вот это как раз одна из площадок для того, чтобы актуализировать, ускорять все те вопросы, которые нас беспокоят и которые вы сегодня озвучиваете. Ну, не вақыт тізілежек бұл группа çalışması үшін. Кем кережек бұл группаға сіздің хаберіңіз бар ма? Кене оларын соғдырежен шында. Жоқ, соғдырмейжен, мен керек ме соғмейсеңіз айтмаңыз да, мен сұрайым, не вақыт тізілежек? Bir hafta içinde tüzülecek edi. Kimse ne Mustafa'ga ne Refat'ka, Çubarov'ka telefon açmadılar. Teklif beklegenlerini bildirmediler. Uların vazifesi ularga yazılgan edi. Ofis prezidenta yapacak bu gruppanı. Bir ay geçti, merakları bitti. Biz duymadık bir kere de ulardan bir türlü teklif. Ya da kene Zelenskiy'den konuşup kıdırıp hareket yapıp tekrar koyacağımız o meseleni. Daha bir tarafçığı var, o uların teklifiydi, рабочая группа tüzmek. Biz Совет представителей при президенте Украины, все члены Меджлиса должны быть членами Совета, деп koyduk o'zimizin teklifimizni. Onu yapmayıp rабочая группа yapacak oldular, onu da yapmadılar. Belki ne yapacaksın onların soğmayıp? Belki daha beklemek gerek. Bekleyimiz. Bu bekleme meselesi de çok ağır mesele aslında. Çünkü vakit ketende 6 yıl geçti. Kırım işgal edilgen ve biz hala da degil anayasaga değişmeler көрсетілмесінде yanıdan iş gruppanın tüzülmesini bekleyim. Sabırımız sınırsız. Мына бақыңыз, яқшы.
Бу анаяса меселесini девам ettirecek olsak. Diyelim ki anayasaga değişmeler kirsetildi ve bizim Kırım Muhtar Cumhuriyetimizin teşkil edilmesi kararı alındı. Bizde mında kadroviy rezerv degen şey var mı Erol Bey? Ну, это, наверное, Siz kırıyorsunuz mu bu kadroviy rezervге? Нет, я не слышал о кадровом резерве. Это, наверное, Ильмиага больше расскажет, если он есть в Меджлисе. Я так понимаю, что этот кадровый резерв все равно должен наш орган самоуправления формировать. Потому что все наши резервисты, условные, должны быть известны нашим лидерам. И действительно нам нужно формировать такой резерв, проводить конкурс. И это нормально. Siz bellisiniz Mustafa Ağa Cemilevге. Belki siz teşebbüste bulunup bu gibi rezervçiler sırasında olursunuz. Возможно, но, знаете, работая в госслужбе не один год, такая шутка была. Тут та должность, на которой ты стоишь в резерве, это значит та должность, на которой ты никогда не будешь работать. Так служат, так шутят в госслужбе. Поэтому, но так или иначе его нужно формировать. Войду, с удовольствием войду в состав этого резерва. Но пока еще Крым не дооккупирован, ну, мое мнение, нужно нам трудоустраиваться здесь, чтобы у нас в резерве были рабочие люди, которые знают и умеют выполнять, да, различные задачи и находить пути их решения. Ben bunu sorayım da zaten buna bizde çok mu da vatandaşlarımız var? Siz olsun, diğerleri olsun, yardımcı olamı, çalışan mı olamı, hadim olamı? Belki de onlarını hakikaten mında bulungan Kırım devlet strukturalarına kırdırmak gerek, kirsetmek gerek. Ne için bizde mesela SBU var, Milli Polis var, Gen Prokuratura var, işgal etilgen teritoriyalar boyunca nazirlik var ve ilahir de bu strukturalar mevcut. Ama ne için anda kirsetilmey ya da kirsetilmeyen bilmeyem doğrusunu aytsam, bu işler alıp barılamı, hazırlanamı bizde gençler? Ilmiağa? Beli kadroviy rezerv degen bir jedvel bizde yok. Biz unen uğraşmadık bir vaqtda de. Erol doğru ayttık, kim kadroviy rezervde tura, hiç bir vaqt o yazılgan vazifesine geç bolamay. Misal üçün men özüm rayon memuriyetini yol başçısı olup çalıştım çok yıllar. Meni yardımcılarım 3 tane olsalar, 3'ü de meni yerime kadroviy rezervge yazılgan ediler. Kayda ular şunda bir tanesi de kalmadı. Ne vakit yol başını değiştirirler, yardımcıları da kadroviy rezervdeki o yerge kirsetilecek insanlar da yok olup giderler. Korunmaylar başka. Yanıları kele, yanıdan yazalar. Onun için öyle kadroviy rezerv degen bir cedvel bizde yok. Ama belki Ama şimdiki şartlar var- başka Ilmiağa. Türe insanlar kayısıları göz aldında tutamız. İmkan olsa teklif etmege çok imkanlarımız var. Ama yazıklar olsun kimse soramay. Siz ayttınız Gen Prokuratura, SBU, МВД, представительство президента. Bir tane iki tane insan alsalar alarlar. Ama anda bizim istegimiz daha çok olmak borçlu. Ben belirlesem bu meseleden yeterli derecede çalışmayımız. Ama benim anlaganyma göre Böyle her gün bu meseleden uğraşkan bir strukturamız yok bizim. Laftan çıksa tez tapamız bir kandidat ve teklif etemiz. Ama planlaştırıp, yazışıp her bir министерствоға ya da ведомствоға мектuplar yazıp, пожалуйста, возьмите наших кандидатов с таким-то образованием, с таким-то опытом работы деп yazgan praktikamız yok. ama nasıl düşünüyorsunuz? Bu yanlış değil mi? Yanlış ama yok işte. Ya ne kadar etti bunu yapmak? Bilmeyeyim, ben onun üstünden kümerde düşünüyorum ama nasıl etip başına çıkacağımı ben misal için daha bilmeyeyim. Erol Bey, ya belki gençlerge olsun ya da başkalarına olsun böyle faallerge özü teşebbüs bildirmek gerek.
Здесь сейчас еще немножко отступлю. Дело в том, что, смотрите, однозначно нужно формировать наш кадровый резерв, чтобы мы знали, какие у нас есть, в каких сферах, в каких областях есть специалисты, которых может рекомендовать Меджилис. Но так или иначе трудоустройство, допустим, на госслужбу, оно на конкурсной основе происходит. То есть, да, может человек получить рекомендацию от Меджилиса, да, но процедуру конкурсную ему необходимо пройти. Поэтому, и опять-таки, вот общаясь с молодежью, вы говорите там полиция, СБУ, ну вот многие, допустим, и не хотят идти выбирать вуз, да, допустим, внутренних дел какой-то там, я не знаю, как они правильно называются. Должности рядовые, начальники отделов, начальники управлений, начальники департаментов по конкурсу. Замминистра и Ну, это, да, министры роспись. другая процедура. Мгм. Другая. Нет, я к тому, что у нас же не обязательно в резерве должны быть вот прям все у нас замминистров. Можно и начальником отдела пойти поработать, Да. и директором департамента, начальником управления. Ну, то есть набираться опыта. Это же не значит, что у нас вот прям все готовые министры и замминистра. Есть такие, которые уже на сегодняшний день действительно готовы, у которых есть опыт, и вы о них знаете. Они сейчас, кто-то повторно назначается, да, на новые должности, а кто-то Ждет. ждет своей очереди, да. Но вот мы же говорим о молодежи, которую нужно растить как специалистов. И абсолютно я уверен, что такой резерв нужно вести, нужно назначать какого-то ответственного человека, который бы этим вопросом занимался, и кадровый рост, чтобы все там фиксировалось. А как это сделать? Брать и начать делать. Брать и начать делать. Во-первых, нашей молодежи нужно более активно. Нужно идти, ходить, подавать свои документы, пробоваться проходить конкурс в министерство, Здесь, главным здесь специалистом. есть один нюанс. Коррупцию еще никто не смог отменить. Она присутствует. И когда мы даем какие-то кандидатуры, даже пишем им ходатайство, и они попадают на Да. конкурс, в 90% случаев конкурс заранее предопределен. Мгм. Тоже имеет Это место. я утверждаю. И поэтому, видимо, отсутствие должного эффекта приводит к тому, что перестают этим заниматься. Милли әрекетке фаал яшларны yetiştirmek için sizin düşüncenize göre belki de meclis yanında gençler olsaydı, olarla çalışsaydılar ki belki de çalışasınız, men bilmeyeyim, bu gibi hareketler ola mı? Bu hareketler her vaqt olaydı. Bir vaqtda bizler genç olarak milli hareketke to'kilib влились, İyi. qo'shilib keldik. Şimdi bizning vaqtimizda kechib ketayata, bizden so'ng bular kelajakdir da. Yani yetiştirgen sizin talebeleriniz var. Umumiy olganda elbet bor. Siz Endi yo'q. Siz hazırsınızmı milli hareketke koşulmağa, Elmi ağanın olsun, diğerlerin olsun milli harekette faal yerlerini almağa? O'zingizda bu temsili organda potensialını ko'rasizmi? Конечно, мы готовы. Только что по рукам не били. Чтобы, да. Готовы и действительно просто не просто пойти, чтобы работать. Каждый должен осознавать, какая-то ответственность ложится на тебя, брать пример в этом плане с наших старших братьев и учителей, учиться у них. Ну, так, в принципе, готовы, и многие готовы. Бақны, сіз Зеленский ақында лaf еткеніңіз вақыт айттыңыз ки, бұл Совет Крымских татар при президенте деген бір сөз кечті бізде. Менің аңлағаныма көре президент Зеленский Кучманың вақытларында олған бойлы бір шураны тізмеге ме істей? Yo'q, biz isteymiz. Çünkü Yanukovich'in vaqtini bozdular. Yanukovich'ga qadar Milliy Meclis a'zolari hepsi kiradilar bu shuraga. Ve xalqni temsil etken organ öyle şekilde tanılaydı devlet içinde. Şimdi meclis olarak tanıyorlar fakt olarak. Ama o Kuchma'nın emiri çalışmay. Onu kimse reddetmedi, никто его не отменял. Hem de çalışmay. Onun için biz isterdik bu meseleye qaytmağa. Ama anda da yangi usullar var. Okupatsiya, aneksiya, Kırım Rusya'da fakt olarak ve meclisin arasında hiç olmaganda 6-7 tane kolaborant var.
Оларын көрсетмейіп olacağım ama müzakerege da başlanmadık. Müzakere başlanmak için Zelenskiy'nin isteği gerek. Bu karşı değil galiba Duymadık. buna. Karşı da Рабочий değil. группаны lafını etti. Совет представителей ya da anlamadı. Bekim gerçekten de ne stiler bular hem Совет представителей, hem уполномоченный по делам крымских татар stiler, hem рабочая группа karşı değiller. Pek çok dugulekaным bularga dep düşünedir bekim. Ama nasıl bakasınız? Karışıp kitedir kafasında. Ama iş grupasını tizmek teşebbüsü ona ait edi. Bunu siz teklif etmediniz. Onun için Oğuz ben da bunu aytım. teklif etti. Nasıl baka karşı değiller dep baka. Ya nasıl bakasınız bu Kırım Tatar prezident yanında Kırım Tatar şurasına sadece Milli Meclis azaları değil de faal Kırım Tatarlar da kirse? Bu prinsipimizge başından koyulgan prinsipimizge karşı bir teklif. Ama onu da müzakere etken vakitte mülkün müzakere etmege ve bir anlaşmalar tapmaga. Ya ne için karşı? Misal için Eğer- Mustafa Ağa kirmişindi meclis azalarının sırasına. Rustem Umerov milletvekili o da meclis azası değil. Bekim mülkün müzakere etip bir neticeye gelmege mülkün. Ya ne için sizin düşüncenizge karşı? Yani bizim prensiplerimiz. Yo, benim düşünceme karşı değil, koşma vaktinde koyulgan prensiplerge karşı dedim. Ya ne kadar şimdi kıtada Milli Meclis azası var? Kıtada degeni Ukrayna na kıtasında. materike 10. 10. Bu yeterli mi şura tizmek için? Yok. Onun için faallerini celp Fırındaklarında etmek gerek. koşmak borçlu. A nasıl olacak bu eğer işgal edilgen, Kırım işgal edilgen ve prezident yanında bu gibi şuranı teşkil ediliyor? O bir türlü kanunga ya da bir şeye karşı şey değil. Anda Kırım'da yaşayan meclis azası istemese koşmamak, istese koşmak. Yani Kırım'dan faaliyet yürütebilecek. Evet, şimdi Kırım'da yaşaydı çoksa. Ya iyi Kırım'da yaşaylar, lakin bu onlar için Haflı. haflı olmaz mı? Ant etkende, bayrakını öpkende hepimiz hazır edik ölmege. Şimdi de hazır olmagan soyu olsa çıkıp aytsın. Ben hazır değilim. Ya da hazır edim, şimdi vazgeçtim dep çıksın. Zaten bayrak öpkenler sırasında öyle olanları da çıktı. Ne yazık ki ve biz onlarını bilemiz ki. Men de onu alıp baram da. Erol Bey, 10 saniye. Sizin düşüncenizge göre bu şura tizilmeli mi? Böyle sovet tizilmeli mi? Нет, ну, я не знаю, как это будет называться, этот, да, орган, совет, либо представительство, либо рабочая группа, но Но что-то должно быть. что-то должно быть однозначно. Sağ olunuz. Erol Veliyev, Mustafa Cemilev'nin yardımcısı ve Milli Meclis Reis Muavini Elmi Umerov stüdyamızın misafirleri edilir. Teşekkürler. Sevgili dostlar, Zaman İnformasyon Programması yayınımızına devam etti. Görüşünce.